هفدم لگل داکتنا بهای پرین سوری لبرانبر دلار امریکی که یکمین جاره دیروکا پرین وی ولاتی ده دناف دجی روجاوای کردستانی بهای پرین سوری گهشتی 6775 لیریان لبرانبر $1 کریزه که آبوریه تند پیدا بویه و هجاری و انفلاسیون گهشتنا آستکه گلکی بلند و مترسیدار. نویسکار و خودی اوفیسه که خانوبران جزیره روجاوای کردستانی جتورا مدیایی روداویره بحثاوی روشی دکه که باندوره که نرینی لسر لفو تفگرا بازاران کریه. باندوره فقیری هجاری روجاوای کردستان اویک یاد دوا کیمبونا همبری لیرا سوری همبری دلار یا سی کوچبریا ملتی ما یا بزحفی واصله داویدا جبر اف کریزا سوری اف بردوامیا وینا او قفن ترکی لسر ولاتی ما في حمو اشتياكو تفجرا خانوبريه كرينو فروتنا قوتي خانوبريه قلكي كيم بي وزعيف بي ولواز بي وبهاي قلكي كيم بوا امكان بيجن نما يتفجرا وينا سكينيا قلكي وهم بهاي قلكي كيم بوا جبر سدمي قلكن هجاري وضع امني نمستقر قوتي قفل تر وكوشبريا ما في حموش تاكو خانوبريا ما قوتي قلكي كيم بعقاراتي ما قلكي سكني بن وتفجرا كيم ده همان مجاره ده ریوبرا کوملای مافین مروفان لجزیره روجاوای کردستانی اوین جمعه جتورا مدیایی روداویرا بحثا زحمتیا و روشی دکه. جبر دور پیچ کردن اصلا منطقه آلیکاری مروفاهی نای ملت پر زحمتیه دکشینن بور بهابونا نرخی دلار يعني ود بيجي قريزك أبوي الدنيا تبي دركتية ووقت ما قوبا كل رشلات سوريا أو جي دور بيج كرنك ديم أليكاري مروفاهي ناك هي جينيش بر معابرك وقرك تيد مكينة بندستي دولتا تركي وكمان شتا قريداي وين أليكي دجي رجيم جي زحمتية تدخل علي معبرات جبو سفکرنا باندورا فکریزی لسر خلکی بتایبتی چینا هجار و کم درامت اوین جمعه هنک چاریان پیش نیار دکه. پروژم چوک تایبت ملت را اگم کانی هب قردکی جبو کار دریه معبره بریارکی نابنتوی به فکرن يعني عليكاري جبي ملتي دبيج بو كارب جيانا خوا بردوام بك وتايبت جي منطقة زراعية آفجي قطبوية جبر وي بانجيما جبو ريبابيا خسر وجبو كوملين نامنتوي مروفاهي عليكاري كي بغن منطقة وكار بكن جبو وهرتنا فيروشي روجاوای کردستانی دی چارچوبه روشا سوریه ده جدما بهتری 11 سال و 10 ماهان و دکریزه که تند درباز ده ده انجام دجی بازنه هجاری بیکاری و نخوشی برفرهتر دبه و نیشانن وی لسر جیانا خلکی اشکر دیار دبن. خالد جمیل محمد، روداو.